Dil-logħba jisimha Blowjob or No Job. Isa smasher pass. Mhux isa, exactly it, with multi-celebrities. Li fanni lafħat il-feministi qatt ma qalna ħara dwarha. Eżatt, meta nagħmluha fuq l-irġiel, all right? Imma meta nagħmluha fuq in-nisa. So nagħmluha fuq l-irġiel. So fuq dik mhux naqalgħu ħara. Le, għax fuq l-irġiel. it's fine. Tajjeb. Kebbu ħelu. Da Carl B. Jider veraċi jider għandu ballariri, kostja. He's very cute, very good looking, but I like a bit more meat. There's no naughtiness there as well. So there was pully. Da kittib jammillek it-toast bil-ġambl eżattek. There was pully. Da kittib li saqsik qabel ma jġiba. Nista, please. Ula, għallet Valentina, xizzek. Oh, tamlu le, wait, he's a friend of Nate's. ċandu x'jaqsam. No. Alright, tejja minna kieku mhux qiegħed ma' Valentina u kieku mhux qiegħed ħabib ta' Nate. Għajnek vera daqsek bluda. Ejja, mala. Balleba. No, he's a very good looking boy. Vera, le. Very good looking. Augustus. Għandu daqxej ta' tooth gap. Ta' ditrak minna. Imma sexy, ħafna minn seba sexy. You know what I love? You know what happens with that tooth gap? What is zibġa fin-nofs eżatt. Oh my God. Sorry, Valentina! So grampun! Sorry, Valentina! Id-dinna kwatru. Pal tal-dawk, pal dawk il-suspenders li jamlu ta' Cirque du Soleil. Ikunu għadin id-duru għaw. Fuq dara bil-bistin. Tannek. So, yes or no, yeah. Oh, mux għax jgħat ma' Valentina, it's looks-wise di għetnejdu. Yes. Imma like I said, I like a bold man, eh? Ma għanna problemi, man. Għanna bold man, now. Ma nafx ħanara. Għalla ġokol ħabib tijaj, kem Dak il-puntu. Ovvijament daqqat ma ħajsiru daw l-affarijiet. Funnily enough, imma which is making it even worse, għax issa kull darba li t-talla u għed għet nimmaġina ħat iġri l-ħagġa. So if I never thought about it now, it's in my head. It's gonna be there. Sorry, Sean. Kiku tal-lajna l-ek il-lira. Aħjata? I wouldn't mind. Nice scoops. Let's say Ira and Sean. Okay. Very good. Very good. So I'm going to give it a yes 0.5. Yes, 0.5. Yes. All right, okay. Ah, lost, yeah, legend. That's sexy, Aida. Mama, he's a good friend of mine. Ħana il-lektana. Inti għad bella kħinna li għatma ġara ġej ma Luke. Vera? Dana jena nerdaħulu Luke. Jena nerdaħu koll. Daka jena darba mux bitċaj, daka jaħdem dejja, insertajtu fil-lift. Nħobbu Luke jien. U ħassejtni vera awkward kemm jien ikraħ. Vera good looking. He's a very good looking boy. Eżatt, il-lift. Dak il-tip ta' għalek il-sapuna. Eżatt. Nishtiq nidħol il-ħabs miegħek u ta' għal il-sapuna. Meta trid Luke, kostja. We moved on actually. Was an answer on that. Da Dylan. Matt Tatter. You know him for sure. Yes. Rasti kif xielu għajnija. Ma xielux għajnija. Jow għandak il-lens, saċet I don't know Dylan personally. I ngħidu, without knowing them personally, Dylan is a very hot, like, good-looking man. Yes. Taf t-gwadanja ta' tuċej ostija ħajda. Le, mux għalek. I just know how respectful he is for his woman. Very respect, bro. It's not about respect. Li ma jkelmikx, mux ma jkelmikx. U jaxxik bladdoċ. Le, jirrispetta ħafna li tfajla tijaw, that's all I know about him. We work together on set. 100%. Loba mux jifmu għanni, jista. Vera, jadin judu. Għax jistja diffiċli, man, okay, I would do. I'll blow him. Sorry, għal. Jitfajna mara biex naraw. Biex naraw naqaz, jittiġa saqsejtek fuqija, ma xtaħseb inti għawek. Kamlu session kwarta. Di take. Take. Xinaqas scissoring. Le? Take. Fil-kastakom. I'm sure there's been people who have thought about it. Take and I konna ħbib sewa qabel and I'm sure there has been. Scissoring? No! Thoughts! People's thoughts. I don't mind.
You don't mind exploring these things, ġviri. Would give it a yes. Inti għadħlomt li kollok jott ta' xi 60,000 ekku daw l-affarijiet. Għadħlomt. Ma tixtieqx. I mean, għallax mistoqsija, mux għavjen nixtieq jott ta' 60,000 għalix. Overnight jek tagħmel dat tip ta' video, ma rejx, lek issir senjura. Le, thank you. Noqogħdu l-editors. Li nofru spoon inti kif inti fix-xogħol dal-ġimgħa. Thanks. So I will say it a yes. We give it a yes. Yes, for sure. Rachel, yes. Beautiful. Il-King Emmy. You said you liked it with meat. No, it's meat on the face, ma nafx. Kemm intkom tannej. Ġara. I mean, I know I can know the man, ma. Awejja. Not like fine wine. Emmy joqgħod hekk ta' inti tħobba domination u hekk. Joqgħod jgħidlek piżella u hekk. Joqgħod jgħidlek. Joqgħod jgħidlek bewl tal-ġieda. Kemm li ma narax, yeah. But no fucking way. No? Fuck you. Fuck you. Dak u dead body bejt is-semmi għadha. Dan alright, dan. Dan alright. Ara xebla, tara l-kantun. I'm not gonna lie, jiena raġel hekk joġobni, raff. Would you do him vera? U mandu bżon jinħasel, Shower, talla. Erka ħajġin u għarrajt, għandek ċans. Nejdu għandu ċans. Dak għandu roqa pipi jemma għalzi. Skużani Drino ġvina. Tista t-zoom Drino, stella, roqa pipi, Drino. Ħarbit lek naqqa, dastja. Peace stain. Jammaw, vera fucking ġitalla fil-ritrat mela. Vera cool da ritrat. Vera ġitalla. Da kara li jem fuq spalle, jerfa li. Easy! Jas jadrinu għaj għamidem. Kemm intom? Vojta. Vojta. I mean, intom l-ikbar serjeta. And do what exactly? Le. That's not the question. The question is, will you do it essentially? Blow job or no job? I love my salads. Alright, okay. So it's a yes. It's a no. I would eat my salads. I wouldn't blow a salad. Can eat it us. For sure, sinkom, you mother. Fucker. Kemm intom tannej.